Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mi keta khona hi hlavusikiza. Then from there hi tlhela ka timhaka ta le ka ri stylist. Mi vuya ka xihungu rhangani. Then se hi hetela hi psycho. Loko hi ri manjeni. Yeah, so hi ti 28 ta July. Yeah, 28 ta July. Ku na post leyi hlavusikiza of course a nga fika a yi posta ka akhawunti ya yena hi to hundzi kona. So i fika a tsala ku sikiza a ku tik. I'm getting married next week as you can see kwalano. Even then a vekela xinepe xa yena kwalano. So hi nga vona ku mhaka kahle ngopfu guys. Then ni ta ku congratulations to him in advance. Loko a ha ku tekini. So hi ta hi kha hi update. Unfortunately a swi dati clear if i wedding or i lobola negotiations na a swi dati clear mara it's a great step. Yo, mhaka ka swo i ready wa a teka very fika va awo ku na ti-challenges to karhi. Yeah, hi ta khi hi vona ku swi ta kha swi famba swi ya kwini hi ta khi hi update of course. Even then of course hi vuya ka le ka ri stylist the video already hi endleni la ka channel. Mi ta mi swi vona loko a fika nghena a fafazela murhangaphandla then va n'wi humesa hi njamba yin'wana laha. However swi vuye swi famba kahle ku ve na happy ending ka le ka ri stylist. Because as you can see ka this video yi nga vuya yi ta afterwards na murhangaphandla of course yi fike yi uploada le ka ri stylist of course i tlhela a nghena kambe as you can see a kha yi phaka mali kwala on stage. A ni tivi ku vuyise ku yini mara ivi a kota ku vuya fika a hi nyiketela mali on stage. So hi nga vona ku hayi at least swi ve mhaka ya kahle ku va a tlhela a kota ku va a nghena stagini. Hey a va n'wi manhandleni laha of course ti-bouncers. So hi nga vula then ku next time a be careful nga tlhela swo hi nga holovi na ti-bouncer guys. Hi nga holovi hi nga fambi hi vaviseka ka tigigi. No bo ti-ready na yona a yi ri kona kwala a yi ri kona. Because after loko se va n'wi susumetini stagini of course bo ti-ready yi fike yi sendela Sona the producer mi ta mi kha mi n'wi tiva hambi hi n'wi vekela ka ti-outro to tala kwala ka channel laha. Yi fike yi sendela Sona the producer message tanihileswi mi swi vonaka on Facebook leyi nga fika yi tsale ku ahee ma7 Sono minjhani ni kombela hi xihatla mi ni bela beti yin'wana na yin'wana ni lava ku bancini wo fafazela. A yi na drama ngopfu and swi endla mi kuma ku a yi serious because ti-trend to tala kha ti huma loko ku ri na xithrendani nyana ya huma se khale kha yi endlisa swilo swiwaka kusukela khale ka ha boha va waka leswi hi fambisaka swona ngwehe se a yi ri ku enjoyeni mana le ka ri stylist of course ya responda la nga fatsela ku ma7 Sono please don't as you can see kwalani so hayi a ridzi mara at least ku va na happy ending. Even then of course hi vuya ka xihungu rhangani. Hi ti 28 ta July i fika posta this post as you can see la nga fa tsala ku producers touch. Even then a vekela this image kwala naswona ku na Mpanyas then makumu ku na DJ Gift. I'm not sure if DJ Gift was part of the project or aloya na mara xihungu rhangani a n'wi vona hi loyi la a hlumetela ku ri nyana laha hi vona xidlazani laha swi ni tsundzuxa mugobhozi. I byela vanhu a ku mina i ta ni tshikisa content the whole migobos a tshika content wa hemba mina I'm just seeing a small lady with glasses a ni xi teki serious. Okay, lodi xi nga ri dlaza okay a hi visikeni swi lunghile. So loko a za a tsala ku producers touch swa ku se project yi herini guys se project yi herini no ni nga tivi ku hosi ngo vi yi kona na ku hi leswi a hi suggest ku I don't think so ku I don't think so unless u tlhavi a hi eda mara loko za ku producers touch swa ku se yi herini producers touch i ti-track leti a ti edaku hambi i track yin'we last year kambe a ku ri tingani a hi chekeni la a ku ri tingani kwalaho kambe ka last year a ku ri yin'we as you can see producers touch a ku ri yin'we tanihileswi mi swi vonaka kwalano so vo ba ku va ku ri track yi va yi ri different from the other tracks like yi va yi ri
leswi ti-producer ti tsakelaka ti ba swona. It's more like a remix. A yi ri kona last year, as you can see kona ku ri one track. So sure, I mean loko ku ze ku producers touch sure leswin'wana va hetini hi swona guys, logically speaking. A yi heli advertisement leyi mi kota ku yi twa ku va yi kha yi chayisa ku yini, va yi ri different from the other tracks, ku va ti-producers kahle kahle kha ti komba talent ya tona and stuff like that. As you can hear, it's basically more like a remix. Mama kha ma fayetela swo tela ku a ku na mpanyasi ni ka leyi. Okay. So hayi project yi herile a redzi ta vona swona swi ta kha swi fambisa ku yini. And then of course vi ya ka mhaka ya Psycho, so ku ve na comment of course ka this video yi nga fika yi endla loko like Crystals of course a pushiwa on stage, and then ku na comment la leyi nga fika yi endliwa hi mathebula, as you can see kwalani yi fike yi vutise ku psychology Mr Bluetooth yi hele kwini na. So I was like on the phalaso i khale nge se zivulala hi Psycho ku ndleka yini. So ni nghene ka his account just to check ku nga kha ku ndleka yini. Yeah, no, there are some images there and there. Okay. And then na gig yona leyi ya last yi nga va kona hi ti 16th June, as you can see. So from 16th June, I mean like upwards we had one much activity. Yeah, so leswi ni swi vona ku laha leswi nga ndleka, I think it's because Psycho yi yime ku va yi posta tala ti-live videos, because hi swona swi endla ku mi kuma yi kha yi trenda all over, yi kha yi lula na hi va December Bvonyo. Mhaka yona mhaka leyi se yi tshike sweswo swi endla ku yi va yi nga ha trend, hi ku yona yi trenda ngopfu loko yi kha yi endla ti-videos, because somehow kumbe yi na charisma, somehow maybe yi nga yi na charisma ya ti-videos, because vanhu va tsaka swinene loyi kha yi endla ti-live videos and mi kuma yi kha yi trenda all over. I think hi leswi nga fika swi endleka sweswo swi va yi tshika ku endlekela ti-videos, hi leswi ni nga ta vula swona, because a ni voni swin'wana ngopfu. Because ka this period ya sweswiwa tigigi a to va that much, se hi nge vulavuli ngopfu hi tigigi sweswiwa until swi ze swi hindza swa xixika and stuff like that. So I think hi yona mhaka leyo yi tshika ti-live videos, mi vona mhaka leyi. Ka swi tiye kwini la yo delete wonder la ni nga ha ti voni ka swi ta December Bvonyo, what's happening? Kasi what's happening, a ku deletiwa tin'wana kumbe mina a ni tivi hi mina. Hayi, I don't think so. Only yi nghena so ni vona swin'wana la December Bvonyo. Guys, ku delete ti-videos la ka Psycho la ta ti-live, ntsongo ku na ti-live videos moso. Sure swi tlhe yi fika yi delete ti-videos because a ku na ti-videos to tala guys, a ku na videos to tala la na ku la ka channel ho cheka, mi nga ha kuma na ti-references, as you can see leyi a yi endliwe le video hi May. Tin'wana ta May, tin'wana ti hundza, tin'wana ta vo ma April. A hi chekeni swin'wana, March, April hi le ka account May. Maswona a nga i delete ri Psycho, a ni to ku wa a delete hi Psycho hi swona swi endla ku i trenda swa ti-videos leti swilo swa Psycho na swona nkarhi wun'wana. Wa a deleteni, what's happening here? Wa a deleteni ku le ka account ya mina leyin'wana, mara ni komba ku searcha psychology leya ya personal account, hopefully ni ta yi kuma. Swo endla hala mi kuma ku a ni yi follow ka the fake account, ni yi follow hala kun'wana, mara ni na ku psychology ta ku ri leyi ya hi yona leyi. A i deleteni guys, a ni to ku a delete rini Psycho. Hayi a redzi hi swona swi nga endla a nga ha twali ku va a delete those live videos, because hi swona swi endla ku vanhu va ri karhi va showa more interest ka yena. Hayi a redzi. Vona ja u ri ku endleka yini? A ri lava mati. Mi nga chela njhani? U ri ku endleka yini mzala? Le i phone yi ri yoxe yo cheleteriwa byala so. Na ku ka charger tlhe chele ku. Na ku ka dead phone. Ivi tlhe hi layita. Ku va susana ni AI off. Hi le Samsung yebo. Galaxy baby. Kai chelete. Galaxy ora, yi kai chelete roma. A wu fikile mzala. Tifoni ta mzala ta ri timbirhi ndzi tiva u za xa LG 2016 na leyi ko va xava foni yin'wana sweswi ya kahle. Ya. Ya Ala xi xavile serious.
Hayi bodlela. Xesha light njani? Hayi bodlela gogo. Koxa foni mzala. Hayi bodlela mori njani bodlela. Koxa foni Alaba mzala. la matine. E ba video ngonyana, ngona misa ngonyana abanga tsa. Bona ndi wa elayitini. Yini risi. Ari swimming pool wona thoma charger. Emhaka ndilo kam. Yini ndilo. Hayi ngatimi ita tlhe kombile ku charger. Hey be kwala nga chela go mati go itsala ku charging veke xa white wala. Yingezi. Bona tokunya ngayo utobili. Ubu komba yini ku charging. Problem power bank mina ngayile ku bed. Power bank le. Ida komba kwala zonke. I water resistant and does ayile ku charging shasho. Anda ku bucket ra mati chonde ra. Hey mzala. Ala shamile bo.